Ia fulan hira kliwa governo lihusi Ministério Obras Públicas fofiar ba companhia balon hodi halo projeto alargamento estrada husi ponte BZ Habibie tobe Cora. Tambane equipa técnico si edeteli subu airing eletricidade sira iha área ne hodi companhia haluang estrada mas beto agora equipa técnico edeteli sedau instala fale eletricidade iha área ne. Situação ne halo comunidade tau atau halo movimento ia tempo kalan tambah sentila seguro. Tambane chefe suku bidau akadir hung husuba parte edeteli atau instala fale eletricidade ia área bidau senggol nune prevene desastre ia tempo kalang. Polos kono ba ora da taune tare ya dalam senggol ne ora hutu tiana. Hamu sakara apabila tempo ne mo sakara iji to ba kumpanya ne be maka ora toma konto kon ba strada ne. Tambah dalam rumah ada besau mo sare hamata. Ora dalane direktor na skalan tambe tare dalane mo ora duan tebes. Misal dalam rumah kalane ada besta kukun hawakar ko isa bele sa dalane hutu tiana mo sare kumpanya mo sini ni hanuin rumah par isa bele ta pasano na lampu. Salai bele acontece desastre mo sene. Tambah itare ya espaço nebe maka kumpanya halo dalane duan tebes. Hutu mo skalan ada bes movimento makaslos. Mai be ora aku tahu maka de repente maka kereta halai ba maka de repente masuk buat rumah ini. Sudah. Ini dia hau kara perbedaan untuk kumpulnya. Sekali dalam dia kona. Tahun itu lampu ba. Husi Habibie tahu kuluhuna ba polisi bele. Kumidari sir melamos la bele. Hetang soke kusi motor ka kereta ini ne. Tuir observação GMN, eletricidade nebe instala e estrada protocolo área Comoro, balon la funciona e a tempo kalang. To notícia ne publica, GMN tenta halor confirmação ho parte de tele, mas bela ia fatin tam ocupado ho serviço selo. Abraham Amaral, GMN.